ke ditiro tsa bapostola kgaolo yona eo ya pele. Ditiro tsa bapostola kgaolo yona eo ya pele, re thoma go bala ka temana yona eo ya pele ka mantšu a latelang. Hlogo ya taba tsa thotogelo tsa Matthia. Teofilo wa ka tabiso ya pele ke anaretse tsotlhe tsa ge Jesu a thoma go dira le go ruta, ka di fitlhisa tsatsing leo a rutisitsego ka lona baapostola ba a ba kgethilego a ba laetse ka moya o mophema. Ke bona bo a iponagaditšego bona mola a sa tlo tlaišwa, ba ba dihlatse tša gagwe ge a phela, ka ge ba mmone gantši ka matšatši ao a 40 a ba botša tša mmušo wa Modimo. A na le bona a ba laela a re ba se tloge Jerusalema, ba dule gona, a re letelang tše tate a le go di feditšego tše le di kwilego go nna, gobane Johane yena o kolobeditše ka metsi, ge e le lena di tlo kolobetšwa ka moya o mophema, le go fetile matšatši a sego makae. A na le bona ka mokgwa o ba mmotšiša ba re, Morena, mmušo wa Israele a o tlo tsoša lebakeng leno. Yena a re, ga se taba ya lena go tseba mehla le mabaka a tate a beilego ka maatla a gagwe yena moo. Lena le tlo fiwa maatla ge moya o mokgethwa go theoga go lena, la tlo ba dihlatse jaaka motseng wa Jerusalema le nageng ka moka ya Juda le ya Samaria go fitlha magomong a lefase. Ge a sa ntse rialo, a rutošwa ba mo lebeletše, leru la mo tšea ba se hlwe ba mmona, ba sa fela ba tsepeletše a eya godimong, ba bona banna ba babedi ba eme le bona ba apere bosweu. Bona bao ba bolela ba re, lena banna ba Galilea, le emetše le lelatše legodimong, yena Jesu yo e a tlišitšwego go lena a išwa legodimong, o tlo boa ka ona mokgwa wo le mmonego a ya legodimong ka ona. Ba tloga thabeng yeo ye ba rego ke ya mefare, e le go kgauswi le Jerusalema. Ke leeto la Sabata fela ge motho a eya gona, ba boela Jerusalema. Palo ya ntšhilamono fela kalo go letlhogono bao na go le nako ya go kwa ntšhila Modimo le balwa ka kutlo ya morena wa rona Jesu Kriste. Ke kgopela le kono re ke re lebelele temana ya bone mo re badile gona ka mantšu a latelang. Temana ya bone a na le bona a ba laela a re ba se tloge Jerusalema, ba dule gona, ba se tloge Jerusalema, ba dule gona. Bana beso ba ratelang, you know, lentšu la mafelelo ka gae, lentšu la mafelelo leo motswadi a le tlogellang bana ba gagwe, ke lentšu le bohlokwa leo bana ba
ba tlo sebelang ka lona almost maphelo a bona ka moka. Every time ke ba gopola ka motswadi wa bona, ba tlo gopola ka molaetša wa mafelelo o a ba tlogeletše wona. Morena Jesu o na le barutwa ba gagwe, gomme o a tlogelela molaetša wa mafelelo o re go bona le se tloge Jerusalema, le dule Jerusalema. Bana beso ba rategang, go be go le bothata ka nako eo, a re gopoleng gore go be go se go fele kgwedi morena Jesu a tlhagišitšwe, morena Jesu a tsogile, a sepela gare ga naga, a sepela gare ga batho bao ba mo tlhagišitšeng. Go moka gopola gore ka nako eo ba mmonang ka yona, goba ba ntseng ba kwa ka yena, batlhagiši ba gagwe ba kwa ka yena gore re mmone kae-kae, re kwele ba re go kae-kae, go be go direga eng ka gare ga batho ba tlhagišitše morena Jesu. Ba be ba mo nyaka o kare ba ka mo hwetša a santšane a bolela le batho bao ba reng ba mmone. Mme seo se be se a ye go yena fela, eupša le barutwa ba gagwe bao e bego e le karolo ya setšhaba seo, ba be ba le ka fase ga tlhapetšo ya batlhagiši ba morena Jesu. Ka mantšu a mangwe, barutwa ba morena Jesu ba be ba le ka fase ga kotsi ya gore banna ba ba tlhagišitše morena Jesu ge ba ekwa ka tšeo di diragang ka morena Jesu, ba ka nna batla ba fetola taba e ya leba go barutwa ba gagwe, ka gore barutwa ba gagwe ba swanetše goba ba sepetše le yena, gomme seo se laetša gore ka morago ga gore Jesu a tlogile, ke bona bao ba tlo go tšea molaetša jwale wa gore Jesu wa phela, Jesu ke mopološi, Jesu ke morwa Modimo ba o tšhetša pele. Ka baka leo banna ba ba le kotsing, gomme ke gopola gore taba yo ba be wa e gopola e be e le fela taba gore na ba ka tšwa jwang mo Egepeng ba ye mo Jerusalema, ba ka tloga jwang ba lebelela ditsela tšeo di ka ba dumelela gore ba ngwege ka tšona ba tšo motseng mo ba sa bone. Ka nako yeo le batho metswalle ya bona ba kwela go bohloko, ba be ba gopola gore banna ba ga ba sa bolokegile mo Jerusalema, gomme sa bona fela ke gore e ka kgona ba tswe ba sepele. Ka nako eo kgopolo tše jalo di sepelang go ba kopana le morena Jesu Kriste. Morena Jesu o re go bona dule Jerusalema. Gona fao go le mokotsi boloi, gona fao le bonang o ka re ga la šireletšega, ke moo ke reng go lena le dule moo puthego ya morena Jesu Kriste. Banna ba na le bothata bogolo, bongwe ba bona e be e le gore nako ye ka moka šireletšo ya bona ba be ba itšea go Jesu, šireletšo ya bona e be e le Kriste Jesu, gomme jwale o ba laela a sepela a re go bona lešaleng mo la yena ba tlogela. Ya ba gore that's very, very dangerous.
but ke taelo ya mantšu a mongalapa ge a tloga o le go bona lešaletsa le se ke la tloga ithego ya monna Jesu Kriste. Ke kgopela gore re ke re lebelle wae gore Jesu a re banna ba se ke ba tloga Jerusalema ba dule mo ba dutse mo. Taba ya pele e bohlokwa monna Jesu o lebeletse botee bongatana go kgomagana go swaragana ga batho ba le we ba tshwaranang ka bona. O lebeletse seboka seo banna ba e lego sona gore banna ba ke ba bopile banna ba ba dira sehlopha banna ba is ke sehlopha se se fenyang gomme ge banna ba ka šalalana ba ke ba ba le maatla ao ba nago le ona ge e le seboka se se teng. Alright. Mantswe a mang ba tshwanetse ka nako tsohle e be batho ba ba dutseng e le seboka against whatever the danger can come go ona se ba hwetse e le seboka. Abe se wa rata. But apart from that, go na le bohlokwa ba Jerusalema ka boyona. Jerusalema ga e swane le ditoropo tše dingwe. Jerusalema ga se e nngwe ya ditoropo. It's not just one of the cities, but it has got credentials. In a credentials, it must be far special above any other city. In a history of hope. Ho Jerusalema ke mo Abraham tabeng eo Abrahama a ileng a dira sehlabelo a tšea Isaka a ilo mo dira sehlabelo bona ke thaba eo e lego Jerusalema. That is where Modimo a kopanego le Abrahama a dira selekane goba a dira ditshepišo tša makgonthe le Abrahama. That was in Jerusalem. Far before we cover the winter, ke ge Jerusalema e šetše e le e nngwe ya dibaka tše bohlokwa mo pele ga Modimo. You know, ge re bala go dikroniki wa bobedi kgaolo ke ya botshelela temena botshelela e re ke mpa ke le kgethile Jerusalema gore leina laka le bone gona mme ke kgethile Davida gore e be morena wa setšhaba saka sa Jerusalema. Jerusalema gore leina laka le bone gona. Dikroniki wa bobedi kgaolo ya botshelela temena botshelela far before go etla bo Davida. Jerusalema ke mo leutla Modimo le bo ya bobedi. Jerusalema ke mfao e leng gore ditiragalo tše bohlokwa tše dintši tša Modimo di diragala gona. Ke fao Modimo re ka reng o kopana le batho gona. Ke fao re ka reng re ka reng Modimo o bolela le batho a le fao. Is the state, is the God state. Ke state so Modimo a re ka bolela le batho ya ba utlwella a le fao. Ka baka leo, you know, gantši re ke re bolela ka the birthplace
bona le polelo eo e šomišago ya gore ke nyaka go ya mo kalana yaka e wetse bona funa ka sepedi re ya lwa ka but it is important for me gore mo kalana yaka e wetse bona ke se ka leba I must know okay ke mo nna ke kopanang ke hlakanang le lefatshe bona where my umbilical cord e wetse mo. This case, it is tshwanetse bona Jesu a tšee Bethlehem jale ka tulo e bohlokwa go ena, but no, he's taking Jerusalem. O prefera gore Jerusalem e mafao banna ba ba bang gona because that's the center of the face of God. Jerusalem is so Bethlehem. Bethlehem was there, yes, empa Jerusalem ke mo modimo a ipona tša ona, ke mo modimo a bolela go le batho a le ona. That's why mafelelong ntho ya rona Jesu Kriste o le bona le dule fao le ge o ka ba le mathata a ka ba jwang lena le dule Jerusalem e mongwe gape no Jerusalema e bile motse mogolo wa Davida. It was the capital city ya King David. Ge iba motse mošate wa Davida, it means Davida o be a busha Israel from that center. Me mona Jesu o re banna ba dule Jerusalema because Jerusalema heribala go tshenulo go ba kutullo 21 e bolela ka Jerusalema enta Jerusalema eo modimo a tla go busha from that place, from that center ile go Jerusalema enta ba ka leo e go hlokwa mona Jesu Kriste ditaba tša ka moka ditaba tša go phološwa ga motho ga se tša direga Bethlehem, ga se tša direga Samaria, di diragetše Jerusalem. Jerusalem ke fauna Jesu a tšereng maima a reng, a tšereng a rweleng dibitša reng, ke mo gona Jesu a tlhagisitšeng bona, ke mo madi a phološo a rothetšeng bona. But ke fao mona Jesu a tsogilego. That's when life came up. E tlile fao mo Jerusalem. Ya boela ya eba setšhaba. Mona Jesu a tšea setšhaba se sešwa e le go setšhaba sa bakriste. Bana beso ba latela. Re fa lekgolo gomme tabakgolo eo re bona go fa go mona Jesu le barutwa ba gagwe o le go bona tlogelang tšhireletšo ya lena matsogong a tlogelang tšhireletšo ya lena matsogong a banna ba go ya ka bona ba be ba sa bolokega ka gare ga Jerusalem. Go ya ka bona ba be ba bona o kare ba kampa ba tloga fao like any other person o a filang gore ga se a bolokega, o fila gore a ka tswa ka fao. Matšatši ao a sa tla go feta re bone ka mo batho ba dira go ntwela le ntšago much and much mme dikonsolente goba baemedi ba mebušo
much and much against them. By nature, but because they say they are dangerous. But I am aware that the soldiers of Pharaoh, the soldiers, the soldiers of Ulu, I know they are marching against you, but I'm saying stay there. Because your protection, you wouldn't. Asli. Protection yanina, kaibulina, you wouldn't. Me, Helikajwa vao. Kama choma, lichwaka fasi, ka protection ya Oh yeah. Lichwaka fasi, ka chirelejo. Yona, mkalefa myomo. Kama choma, Helikajwa vao. Because I love you. My love is centered around you. Mira uchafao, uchakafasi, kalipsoro. Lipsoro, lilishupacha, lipsoro, linalirato, wajwa. Stay there. Isimbori, I'm not away. Kama tata au alidululi alipota ponyo kya nzima fela mpemo ikala ball, then I'll protect you. Barutama na Jesu hakuna lauti yo akilin anyaja dai. Kauluti yakilo anyaja dailo yeo are na huwa batubara bobata bamupesua for a man you are not safe there. Hawa bulukera ejwa rikavumela ejwa will cater you somewhere ejwa rikavubala rikavufaini somewhere. No one persuaded whoever would have to karas to passive. They still there. They still there. I'm afraid. Why am I so arrogant? It is because when Jesus unalimu a gift. Oh yeah. Yeah. Mudimo unalimu eo aimkishenje bakhetwabara. Mudimo unalimu ya imkishenje boba mukwa. Mudimo unalimu eo atuwa nyele chayona. Yo watakupila kayona upilogamunga babo. And that is the Holy Spirit. Unalimu ya wewe khetwa. Unakuona lidule mo because mpoyata yo mudimu ayimshinto yo. Hoka suta. Hoka toga. Kagari kwa most compensate the possibility ya ule usko kweta mpoyo yo. Yeah. Because it go through but asaga abulwa asaga rubonari kidole foko yokhetwa uno rubonari kidole fa anti wabari waswareji e ana bishwa la jamaa lukono le sona le barkawa Jesus. Now I'm saying to you today, kutewa ya Bulukwani Central, le swana le barutwa na Jesu, le sepechi kibagajenchi, kana kuyemwe kafasirama emo autata, kana kuyemwe kafasirama emo au babambalina. Mustomo baile baba rikasa kwachele. Mustomo baba balina liabatsiba boile la thoma lieto le libona. But as time goes on,
ba ile ba bona gore awa ye ya nnela ya ba ba tloga ba ya mo ba gopola gore go bonolo ba ya mo ba gopola gore ba tla fumana better shelter ba tloga mme lena jale ka maloko a phuthego ye la dula le tshwaragane la ba seboka la kwa modimo gare go lenare le seke la tloga Polokwane Central because I've got a gift for you ke na le mpho yo ke tlo go lefa yona la seke la tloga malesi la dula fao la emela mathata ao la emela ditšhošetši tšeo la emela mohlomong batho ka mantšu a batla gona go tla o nna ka ona la re nna tate wa rona o ile ga etswa a re go rena a re fa ka mafelelo a re you stay in Polokwane Central ane se ya re tla dikolo le re batho bao re tshwanago le ba rutwa ba rona Jesu because dipelo tsa rona di thabile you know Jerusalema ge motho a bolela ka Jerusalema o bolela ka toropo yeo e phelang toropo yeo e thabilego toropo yeo e nago le lerato there is love ge o e lebelela fela there is love there ge o e lebelela fela go na le kwelano bohloko ka ga yona jwale ana be shumi ma a re thusa the unity that we have shown and matla a o ra bontshitsego gore be ke fihle fa modimo a re thusa re tswele pele ka moya go se mo ka morago matšatši a se makae tabe re gopola ka go tla ka moya go mokgethwa my prayer ke gore phutego ye ya Polokwane Central ge modimo a fana ka moya mokgethwa all over a ke a gopole gore there is bana ba bangwe ba gagwe bao a ba beile go fa mme ba emetse mpho yeo le bona e re ga matshelo ba bangwe ba tshepagalang ditulong tse tshwanang tse le rena a re gopole because ke rena re tshepa re go fitlha re se ba ratang le dule Jerusalem ke la tloga mathata a bona ke bontshitse gore go Jerusalema e bonagala e sa bolokega but because banna balete the security ya bona the protection ya bona ga se ba itia ba e bja go motho ga se ba itia ba e fa motho e mongwe protection ya bona ba e beile go modimo ba re yo a re go re dule fa o a tshepagala ana be so modimo a tshepagala modimo o re le dule mo mme a tsewa tshepagala le rena a ne re karolo ya rena ya go tshepagala karolo ya rena ke nnyane very small portion ya go tshepagala a re mo tshepagala le yena o tla re putsa ka difofu. I want to close card quotation by Hebrew. Luka ke ba Hebrew. By Hebrew chapter 12, verse 22. Eri. Heli lena litlile thabeng ya tulo. Motseng wa modimo e a phelang Jerusalema wa legodimong le monyanyeng wa diketekete tša bagolo ana beso ye a e le Jerusalema ya rena ye a e le moo re tla tlhakanang le diketekete tša mangelo ao modimo a tla go a romela e re ka mehla ge re tsena ka fa yo mongwe le yo mongwe lenyeloi le monyeletše seo a mo swaretse go sona
That is our prayer. Modimo a ke a fetole tulo ya rena ya thabo. Tulo eo e tla tlisetsa matsatsi. Tulo eo e tla tlisa matlhogonolo. Tulo eo e tla re fitla ka go yona ya ba dilo tsa rena Modimo wa di araba. Tulo eo e tla re tloga mo ya ba re tloga ka dipelo tse di tšhotse di thabileng ka metlha. Tulo eo e tla tsenjwa ka tulo ya lerato, ka tulo ye kutu. Modimo a re hlokofatse. Amen.